Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. What happened ke jingye kontma persya yu jingpang coronavirus hakani ke jela bat kumjo haka perthai hi berokawai Henry ke notmai block congress committee kam syam laklat setia ban rakhe kerpang ye kasngi penne ye ki saudong saukon jong kamariang ne ya kabalatep haka ktien nangwai ke world environment day kabala jurakhe hasitelop ke perthai haman kasantarek ubna jelew man lausnam bat ye kani jingrakhe mentausnam layo ban perlong ha Windermere resort kabaran hakasnong ompling Shillong. Hagani ka kanti ka bamentaru kanong thamai block congress committee kalarake yakini kasngi da ka ba palat ba iki playo bala phaso karpang da MLA jong kanong thamai constituency uba Charles Pongrop syakilong kami komsi banta ban aikam ajam yaki hakum kani kapor baki syusyong klam kam kat ba ka sarkar kadang penjari ya ka pakang snong hakari hiborak away yakini ki playo la palat ba da pastor GS Umwi ringkat ke jingran lang UMLA kanong thamai constituency uba Charles Pongrop bat ki MLA jong kasang kongres bakentop yu ba HM Shangpliang uba George B Lingdo uba Kimfa S Marbanyang uba David Nongrom kinong yalam jong kasanjuk kirang ba snong kanong thamai pelun bat kiwi hanen balapan kot ya kajingelang hakani kasngi kirang ba snong kilaisim mentapan saha kajinge thongdeng kabala pelong hakani kajaka ha Windermere resort kum ka perthai hi berokawai lengba ka United Nation kabala bu ya kani ka santarik jong ujun manlausnem bahkan day kasni kabangin buram na kamenta kamariang lani kata kabangin ang ka World Environment Day kum kisnong kitao kibamat ikini kisni ya ka jinglong jingman ha ka jingwan hiartma kani ka khlam lani kata kabaong ka COVID-19 pandemic crisis pandemic war ni i ya ka jinglong jingman haba kani ka khlam kawan Henry hakabay day bat kamariang kadon ke jing mentoy ka bakraw hadu kata-kata kaba ublay unong bu nong tao upa syani ya kani ke baro da kaba uladon kaplan kaba ngi kibriyo ngisngo ba kawan hiar hangi namar ba ngila banlong hakanu ke jinglong ke jingle ke jongi Henry ka plan ke jong blay kham tam kalong na kabenta kamariang ni ke jeng kuat jong kamariang hakini ki benai ki belalet lai benai menta ni ke jenglong jingman jong kamariang habangi ken mau bat ni sedang bansong bat kiwei bat kiri orang ba dan kita kiri orang ba ki baong ba ngimpat jusyam kumuni uslap ubang iyo menta ngimpat jusyam ya kan ke jingjur jong ni uslap dan ni ke jinglong jeng kuat jong kamariang nadu karta ka ngidang ya kena Ibalakham yaw karta kini kiwan lengba rengkat bat kata ke jing sniu ke ba wan hakani ke perthai hindrai kawan ra ke jing bha bat kadai kani ke ba jing bha kadai nakamta ke mariang nakamta ke environment habangia seprang kumni habangi ken mau kani ngidei ruban sngongu pat yublei ye ke jing penyat ki jing ubat ki jing le ki ba phala ki jong lala sisya ban yo ikel ke ba khut bat kedan kam yang ngipat bah kumno nginyat syakmat bat yai penek pensa iku jenglong kamariang menjum senam ka World Environment Day theme kalong air pollution larang ngekren menta kam dai syuk ke air pollution tang hapok sisnam kebor blay kapan kelai kita ki baro bat ngasngo hakani kapor lada dai bendan ka team kala dai ka team how to sustain lali kumno ngin penek pensa ya kani kamariang kum bakalong menta ba kabangi ong katim changing our lifestyle kamamut bangin ngin tangi karyam kabet lani ki henry ki jinglong jingim ki jongi ki jingle ki jongi mo ki jing pom patahari ki ding ka jing pensnil kamariang bat ki jing wanra ki ya kita ki karkhana lani ki jing trai ki ba pensnil ya kamariang ni pila yo sung spang kerteng jong spang kerteng Rebecca Hosking kade ka kenthei ka ba paunam bah ka thei
but kibaju puli Reader's Digest kan ma husnam arjar pra kalami ka article je phang jongka but lakhot ya ka kum ka bag lady BAG bag phila am Google ya karba ko hosking but kani ka din kawan kasnong Modbury ka ba don ha England hajan ka wahap po ka Devonshire kani karba ko hosking onda kalayu ya ka jing penjakhlia jong ki plastik kham tham ya kirut wa ya kirut duriau ka ba don ha Modbury kala shim ya kajikut jingmut haladi badai ban sange sendan kajibun kam ya ki plastik kadai bature bat ka British Broadcasting Corporation BBC kawe ni kamera kuru jang BBC kala shim ya kata ka inisiatif tang marwe banyak khun ban pindu jat no ya ki plastik na kasnong Modbury hakata kaji persang jongka dan shibun kajing persya hostility, come tam lagi business houses, but kiway deh. Kiba persya, ya kata inisiatif jong kereba ko hosking. Henry kala trace itom, kala thok article, kala thok sithi Syakzakar Watsadu Prime Minister jong karibilat, kala sedangi campaign, kala lechigi school, kapan jibu naki balang Bandung segi balang magran naki balang ru. But hapok sistem jong inisiatif jongka kala ban rally nadu iki school nadu iki balang nanta wat ban convince ya ki business to kumbala syania hanga but dak baburom ya kanot my block congress committee badia MLA be jongi ngapelat ba release ya kene ke pelayo kabangangit kan long kaway nakilat ban penbaha ban penne ya kalong mariang jongi kan long kanuksa kababaha kaban sawajam hak lengkeri bat kimuluk kan long kejing kerhu ya gitu barok bependon kam bat kentang ya wai kan long kaburom ya ublei jongi kum tangga pembena bala pelat ba ini kepelayo mentakesngi ke wall environment di santerik ujun Arhajar Arpo. Kamay mariang kamay ram o sa ayin siyam kumpa badam tajing palay Sim kas ngau kemen si kat day haba pa priang keluat yang iban yo MA Kilum ki wa ba itanan ki pen mi jing sawa ban ngam ngin ngau jathan Sentiu ha preng ki slajar ngam ki pu sabar hala ki rong ki babun jan Itu Yala kami mariang Wat penjot Yaka Tu buramar keliang Tu simkya Bada sumar kendam Jing tau blai Kiba kerpan May mariang Naklir ulum dat ngo iyaka Ang tangan siyam kilo barben batap sngoba Pansngap kisur dak jingkin ud Malakas ngi kistep babud bari jay jay Henry hang tang isim kabu ya la kakmi baju ailat ban chong jathan Khlam jing senyau ngi ya penjot jing khuj baro la nang du khoi jing i sang son
kami mariang muat penjot yaka tubuh ramar keliang tu semkia pada sumar kendong ojing tahu belai kiba kerbang umay mariang ngaju pos liu bakawai kasngi sashi sin pankop kaburam to kendet benriu badwat penjulor yo bakabitar ituin yala kami mariang owat penjon yaka tubuh ramar keliahan tu semkia pada sumar kendong ojing tahu belai kiba kerbang omei mariang ngau ngau Taus nemru ngelap bersang menle abakam pair kain nomor ini ke pandemic no COVID-19 dat kala bakala penjinjari ngilut baro kam tamiki nong song snong juga ri India hi baro koi perkan sepang ke jelajongi tigui ba ki babun kiba suffer kan kide kiti nong bela kiba bomyo jimbela shu travel taxi nang ta kibe de ba kala pen kelai nga ban le kan kam kan bahkan long ke jimentoy yang hilang boro di plai wala da ngim sumari kan environment beling itungding mar trees and plants are a must if you want a clean and safe environment ni kata diga ayuhi hindre nga ka dorbar thawain hosnem arja khatpra alakra na dorbar ba ni demen pinduno ekani ka plastic ki plastic single use what ki gbe la dala hindre la film ai ko alternative ya ki pait ba kinle akum no apalagi yo ti habra em kapla ha sola tumla man thepapla ha na pudok ti kala pelong nga ban ngan perkhat pangan china ki plake ki playo namar hak por bani dang khna mo dang li school te ime si ong yi ong keli kon si yo keli te do mo te jur te ile dale ti rar ka plaja ni te theplang to ju dlawan si te dla jobo ti sai dalam khiang dinasi la sing tili tebia daga toi te peling mlaban le ka jo bakile min swa mendake tingala khodi gini kilong kami buat sa sinisa konstitusi ka to ningut
kibla yo ya ka korso jain nanga yang kelis su nim di nanga naka SRWP scheme yang ki su kini pla kenang ba ini aban de syaki baik ba but piru pinyo ka bai su kebalai podunga ila da sispat likin su de la ya jar kila yo de inong de ngai ar podunga tu taru yo ar sajar tengka tumut borok yo ke jingmintoi but hak jog pordu ila penduna ya ke jingpinan kami ki plastik hak sos long jungi baraka jelai baraka we kita di ke jingtu junga de nga shem ni dan ke population gumba life lai lak life 33 lakhs apok maglaya lade shu benta rough back of the envelope calculation lade shim saungut si yengru roughly amounts to about 8.5 lakhs households le khandai lakh households to nangan pasu khat sanajatli kipla dilada boro enrupur emily enrupur ki emily la ki so kumta ki le kumta khandai lakh plalami te takima te burga fila da khandai lakh 900 bags and 900,000 bags la ki samski pait ba ka dor potang sis pasan po lakh late plastic kan jahi Kiminta pila protect environment, pila sustainability ki budu, aku juga poru pila kami ki, tingangit kani gede ka inisiatif bangasim, berkermen bah boro kini ayu kai, mending tangki baik keren tangki ambil, ki baik biru ini benlek, ki seng balang ki berper, kumta tak ki MDCs, tomorrow begin nan kamu show, kumongong, minta orang bau liyo, elit office, haptep ki kulam ki iPhone mobile phone ki laptop kita tepung tu pelara wat pi ki kente tu kujo naira su tu plus ni tepung tu lipstick powder budan kam no tepung tu rara tu la lalang tu fashion de bo khamnang kham start te last start ki design ki ni bo fair they can you imagine Meghalaya be full of cloth bags kata di kujo